Mba ho tantaranay aminareo koa zany manakory tanàna Ankonatsy io ao lafa midi gn'andro. La mafana moa la mafana. Fe manahaky hitatsika henany zao ankoatsy ny hoe aja mipetraky ambanimbany ny kily roy regny. Misy koa ny sasany mba matoritory manao la siesta baka nihina atoandro. Fe i laha misy amboa misy piso gn'anareo amy vily atoy gn'ambany vohitsy agny misy aosy. Fa magnadaladala ny zaza matory retoa. Zay ny fomban'olo agny ka. Atao akory moa samby mana fombany gn'olo amy vily voho gn'olo ambany vohitsy. Laha mba tianareo hita avao koa hoe manao akory lakilasy fianaran'ny mpianatsy agny zao tazatsika zao lakilasy eto Ankonatsy fa potiky tanteraky ambany vohitsy io. Hatao akory moa lahy fa tsy chef-lieu de fokotany akory tanàna Ankonatsy toy fa tena farany ambany vohitsy agny. Ary hamaranako ny vidéo toy hasehoko anareo zany atao hoe paiby zany. Toa paiby io toa. Saiky misy any reto aby zay tanàna rehetra andehananao ambany vohitsy agny ikaiha fokon'olo. Ndray Ankasoavana, ndray Ankaratsiana. Baheno kely. Eritrereto amizany hoe vilo ikapohana an'io. Surtout amy resaky fandriam-pahalemana. Ngamba tsy lamana bulldozer na tracteur. Kaiha laha manao raha raty ambany vohitsy agny liavy lanovan'olo hoe anaovako paibe io iha. Tao moa. Zay. Amagnaraka tsika mandeha amy toerana hafa agny koa.